بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل الله سبحانه وتعالى بصفة وشرع من سلسلة قرون من मेरे वाहदक मुस्तफ़ा इसम फलकी الهادي जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला. الهادي अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसम फलता उतरे मातिवरी इसम फले अवगुण में उरिहा नीस्तकुं इंसानुन्नाय जिन्नीन अदि එහෙම ෆරාතන් උරිහා මඛලූකාත් එක මේ ඉස්මු ෆුලුගේ මතිවරි හිදායතුග මේ ඉස්මු ෆුලුගේ සවබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා දක්කවාෆාවා මතිවරි ගොතුග ඉන්සානියතු අදි ඒක ඊතුරු උරිහා මඛලූකාත් එක වෙස් දිරුවල මෙදන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා अड़तकुं खल्प कुरबा ए अड़तकुं एम्मे फुरिहम गोतुगा लब्बवा अदि ए अड़तकुंडक दुनिये गुलेने एम्मेहा बुत्त एम्मेहा मगुत देखे विरस्कला एकलांगे अलहादी एकलांगे मगु दक्कवा रस्कला मी हिदायत की आवन में उरिहा मखलूकात तक बिलियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एककेच बुद्धि देवा पावा इंसानुन्ना जिन्निन बेरिकम गाविनमस अदि मिदे मखलूक फियवा एहनिम फरात तक बेरिकम गाविनमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एहुरिहा खल्क़ु तकुन्न बस्वनी एबामी हुंगे दिरिवुलुमगे वट्टफालिया एबामी हुंगे कंकं हिंगमुन दाने एम्मेहा तबीअता कंकं एकलाग वनी तरतीब कुरबा दक्कवाफ एकलाग तरतीब कुरबा दक्कवाफावा गोतुग मतीग इंसानुन्ना जिन्नी फियवा एहनी मखलूकात बस एम्ब्रो मिदन ए दोन सूफा सूफी कम गावी नमस आदि वर जनवार तक कम गावी नमस आदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफद्दवाफावा एनूंग इच्छेत वया वया गस्गहा गिस्सा अदि कायनात बलव्वाफा मासिंगा मडि किलंबुतका बुरहतका मेहुरिहा इच्छक विस अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी एहुरिहा तकेच्चिग वाजिब अदा कुरन जेहेने फुरिहा मगवे फुरिहा मगु एकलांगे दक्कवाफ एकीवेंत एकलांगे अलहादी जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला हम एव्वेस एच्चेकं एच्चेगे वजीफा नेंगे नोना एच्चेग ओलंबी गोयक नेंगे नोना एच्चेग का एच्चेग होदु मट्टका मसेके कुरंबी कों गोदकक्क नेंगे नोना दोनी सूफा सूफी विहागे नेसरमन्न एंगे का एच्चे होदम मसे कुरंजेने गोय कंडुगा दिरिवुले दोनी सूफा सूफी विहेवमा एकुगा फतंग नेसरमन्न एंगे फेतेर फीनाड मगुतंग अल्लाह वनी दक्कवाफ रिज़्क़ होदु मट्टका दानी कोंता कक्कं होदानी कोचिक्कं हावानी कोंतनेक्कं ऐन कानी कोचिक्कं नुगानी कोचिक्कं एसरमेन्न तदवानी कोंगतकुंकं एसरमेन्न गेल्लुवानी को माहौलेक्कं एसरमेन कुलें एम्मे कमुदनी हूनु तनेत्तो फिनी तनेत्तो मी हुरिहा इच्छें अल्लाह वनी एसरमेन्न दक्कवाफ कलांगी अलहादी जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला अदि मुनि मि कायनातुगे तबीई निज़ाम फुरिह मगुतेग्गा हिंगो मट्टका एकति अनेकच्चा गुळि लामೈ फावा इज्तिमाई गैप गुळु एकति अनेकच्चं हाजत रेफावा निज़ाम एकति अनेकच्चा गुळि फावा मि तबीई निज़ामकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतकच्चा देव्वा फावा हिदायत
එතකෙච්ච දක්කවා ෆවා මගු ඒ කලාංගෙයි මගු දක්කවා අල් හාදි ජල්ල ජලාලුහු සුබ්හානහු වතාලා එ මාල්ගොන් මෙන් දුනියේ කොම්ම කොළුගාතක බෙලිකම ගායිනමස් ඒච්ච මුෆෙදුමා විහා බොඩුමා දිරියුලේනේ ගොතා රිසුබෝදානේ ගොතා ගෙල්ලුම්වානේ ගොතා ෆෑදාවානේ ගොතා මිහුරිහා කමෙබ්බනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එසොරමන්න පුරිහම මගු දක්කවා අපේ කලාංගෙයි අල් හාදි ජල්ල ජලාලුහු සුබ්හානහු වතාලා ඊට කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරාෆනි තාහා සූරතුක 50 ආයතුක ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تمامك بردس كلامي هريها تكتش أعطى كل شيء الله سبحانه وتعالى هريها نيومتك هريها تكتش من مخلوقات تكادب برس كلام أدي ثم اهتدى أدي كلامي ثم هدى أدي كلامي يتكتش ما بدك برس كلام هريها تكتشك මේ මානයගා මගු දක්කවා පරාතකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානුන නෝ එතකෙච්ච උලම්බාගේ දස්කොත් දෙනෙක් අල්ලාහ් වනි එතකෙච්ච උලම්බාගේ දස්කොත් දෙවාප උලේන ගොතයි නෝලේනගේ බයං කො දෙවාප එමිමා අල් හාදි එක මානේ කි මගු දක්කා පර ඉර්ෂාද් දෙවා පර ඒ අල් හාදි මේ ඉස්ම ෆුලගේ මානේ Allah subhanahu wa ta'ala ki hidayat gulifawani emmeha khalqu takunna faadawane emmeha maguta dakkawa debba adi etakeccha gellumwane emmeha magutakun etakedi ekkiba kurmattaka etakeccha gellumwane gottabe sekanangamani dakkawa debba duniyagawas adi ukhrawi hayatugawas ei Allah subhanahu wa ta'ala وریہا خلقتکم برس کلام کم گاویتی تکچ فائدہ گتا گلو وانا کے بنی کلام بیان کو دبف لوگ عزت تیری مسلم ہدایت کو کالگون میں مسلم کالگون میں انسان دکا ایرگا midenne aammu maanaga eturun khassa maanataken eba shamil we ei midenne aammu maanaye ki ekalaange kaunuga labwa fa kauni sunne e sunnatuga terega kuriha farattake shamil wegende ennames algon me insanum me isufuluga wahaga dakkaruga algon me insanum na gule khassa maanatake me isufuluga shamil efawe ei Allah subhanahu wa ta'ala ei insanunge kiban eduwadigen fawa ei insanunge kiban ekalaange urussawa wadigen fa magan ei insanun tabawe ekalaange baawale bi hidayatuga ei insanun dirulumuga wa ei insanun taka ekalaange wani tedumagu magu dakkawa adi insanun taka ekalaange wani e magu qabul kurave fada fitratek insana dakkawa adi e magu e tedumo qabul kuri mihunna dharmaya sawab labwa adi enu mage khiyar ko fimiye kan azab ekalaange wani kada alwa ekalaange mihuriya kamek gaves ekalaange al hadi huriya kamak magu dakkawa jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala obadi zeteri muslimahum algon men daturu kurmattaka daturu qur'ane magu beenumbe e magu dakkane farate beenumbe e magu algon men hodanje e magu hodumattaka alattaka wasilettawge beenum ifanje algon men daam beenumwa tan algon men engola setana daane magu algon men nege ko vejjam algon men ka daaka nege kanugaturu kuris saharate dubis ema daammi tan enguma ekuga etana daanje magu algon men ebaje daskura hodagen engen ei me taxi dubwa mihekkam gavies masdonye dubwa mihekkam gavies adi jamale dubwa mihekkam gavies matinda bote dubwa mihekkam gavies kommeche dubwa mihekkam gavies danje tan engen je ege ituru e tana danje magu ena eva daskuranje daskoggen ena manzil maqsuda wasil wane ennone ena magu furde hem algon menna mi hidayataki miha muhim mochen algon menna duniyega insanu maddi gotun danje tanaka nudeunas maddi gotun hodanje echen nohodunas egem nuba natija ka bani duniyega ena alaku edum duniya ene kaicche boichen hodumattaka kura masekkatun kaicche kahame ena nudies boiche kahame ena nudies balin difau mattaka kura masekkatakun e maqsadu hasinu ye semme nuba natija ke ena marwegen diu maqsad hasil nuwe
marwegen diyama den Allah subhanahu wa ta'ala ena baddal qurbane kalange alutakunge faafussava ogawantaras kalange duniyega hoda ulunech nulibidiyes ukhrawi hayatuga ena ki iman bahulure ekkamuga wanama ena salamata kamyab libene banhoya hunu kamuga marwiyes duniyawi maqsaden hasil kurwen oy magunege marwediyes ena mes duniyege hayatuga ena libenje hidayata tedumagu nulibi ena duniye dukoffikamuga wanama ena duniyeves gillinge diyei ena ukhrawi hayabes gilli narakaga daiman ena demi onna jel e minukutang algona misale me egeni aslu hagigi hidayatuge muhimmukam hagigi hidayatuge muhimmukam Allah ussava wadigamba magan hidayat libmaki ei kiha muhimmukam ekkan duniyen algon men hodan jehe eyan amal kuran je ei tabawan je eyan abada abadu ades ko dannawan je kamaki Allah subhanahu wa taala hadratum hidayatan eri dannawa dennu hidayatu libijjikamuga wa nama islam kamuga maguli bijjakamuga wa nama duniyen evve secchen ene nuliponas ena wani enaga hayatuga hagigi misrab hodaba ena wani maru mafauga daimi rahmatuge gochikam enaga gardas kalanga hadratuga russawma fussawmuga kambodumen hasumen neti ekalanga rahmatuga ulene magu e misrab ena wani kasorkof e misrab dakwa faradaki al hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala hame ak nobat izzat riyaw mi mativeri ismufuluge muhimmokon agumana deha kodde anek kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ikalange duniyege labwa fa khalqatakunge terein imanuga ahulwarinna iman kamuga umak ikalange hidayat minbar kurabwa mi hunnaki hama ebbes insanegge nimmew mennu ebbes makhluqakke nimmew mennu kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani al-qasas ke fansa sawala ayatuga innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ama qasharun kaleg faanakas kaleg faana hipplawa faratakan hidayatek nudekke ek mane ki hidayatuge ahulure kotuga emiyoku badalen nukurwene kaleg faana ei kabudo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ke mitru Allah ke khalil ekalege faana bas nilku wegamba kamennu ekalege faana hippulawa ekalege faana aila ge dimage webulaka islam kamuge magu e magan emburumu mak walakin Allah yahdi man yasha enekamu Allah ekalange irada kurabbe alakan hidayatuge magu dakkawa e hidayatuge ahuluri ekkamuga ena labbe mi nukta ki misala jenta wara muhim ekivegen algon men islami qawmega muslim bappega muslim ammega amma chawfambe fardu fastamada miskit ka gowaleve jamaat gowaleve fasgandega lebbi lebbun ei Allah kurbi ikhtiyar islam ekkamuga algon men bumaki algon men nimmu menu islami qawmegga algon ufam kurumaki algon men nimmu menuge algon men tanaka gos hodangena chennumi is muslim wappeka muslim ammeg ammacham islami qawmegga bangi gove qawmegga adiketta Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem faratakan algon kurev mana kuraifawa fasgandegga algon men lebbi lebumaki Allah ge ikhtiyar innaka la tahdi man ahbabta kaleg faanakas kaleg faana beerum ful farataka islam kamuge newmate nudabben Abu Talib ekaleg faana avahare kutuwa nabiy sallallahu alaihi wasallam ekaleg faana hadis korbiya am qul la ilaha illa Allah e bod bebe fulave la ilaha illa Allah kiyas mi kalima kiyas yeru qiyamat do Allah taala hadratu kaleg faana shafaat tari wada gannawa ekalege faanaka sekama nukura ekalege faan hidayat ki ekalege faan appuluga hoyen ecchen nama ekalege faanuga bodbe wefulange hidayat ekalege faan dekkevis enas Allah subhanahu wa ta'ala ekalange hikme bantaka miga wani mistakunga tobeata mistanko maqsawtaka mihunge amalatan onna gota mikankan ei emihege hidayata ha me Allah wasil kurabba adinu kurabba sawba
e minukta ga algon egi kasorwa me algon men me miskitta ga jamaave darus ado man as namaz qaim ko tauhid ga hulwari kam ga awun ei duniye ga allah labba fa etam million etam billion insanu ne getrin algonan adi tibe fulayan allah kuram ikhtiyar وهو الهادي جل جلاله سبحانه وتعالى algon men kontaangu to eni men hodani algomannur ma mussadima tanawas ma ilmi gotun kuriyara fawa emihege hodum taka emihege ufedum taka mal duniya haram kurawa eta bayko budan algon kurame algomen liyenki nudan miha atuga ebesich nemmiha fakir nekemeti miha einenge wenge ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah miyun danna ilmu taka fannu taka maddi dunyavi muda taka verikama huriya echek tilbote ekkolalla anekkolon ekalima liyas malat bihinna la ilaha illa allah onnakol qur'an hadis kur ei algon me mi kalima ahurikam galibbi al hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ei mi hidayatu ga ahulwarinna algomannur ma gaatu ga olunu mi hidayatu ga wahiyya bawa lebbi nabiyya fono bi nabiyya sallallahu alaihi wasallam gada qur'ana ga jibril gufan wada gannawa manzar ekle gufan dekke mu'jizat emi kurmati ga handu felubbi manzar lolun dekunu etabbe ke nimatum wani mahrum enas algon men ekle gufan tarikhi gotum ehdat ahare duruga tibba algon men lolun ein ebbes manzar nudeki ekle gufan khud lolun nudeki ekle gufan wahi baawale manzar nufani e qur'anu ge hadisat algon lolun nudeki allah subhanahu wa ta'ala e niyamatu ge fasganda etan 10 kilometer ge duruga jazira ga kanduga kudi jazira takge tibba islam kam forko devvi algon men eniyumatan allah ikhtiyar kurabin wa huwa al hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala eniyumata algon men shukr kurambi eniyumatan edi algon men danno vi ekama denne man allah wani amur kuraf abudus algon men suratul fatiha ga meken ihdinas siratal mustaqim alamen sida vegemba magudakkawa e maguga alamen dahattawa ande wa huwa al hadi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ऐसा मेरे फिलहाल और मुकुर को अल्लाह याद करे माद मारे मगर नमाज फोगा मी फिलहाल का बाकी मैं पूरी अदन हादा सुब्हानकल्लाह बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।